Mavava ukusuka nje kwayo yonke lento akuyena uMax mfowethu akuyena uMax lapho kushelele nje ulimi ngiyithathe kanjalo ukuthi kwinkosi yamamboma luthe lashelela ulimi akuyena uMax umsusi wayo yonke lento akuyena uMax indaba isuke ngokuthi kube ingane uma ngabe iveza iside layo ukuthi izikhipha ivoice note nje kwenzekeni ingane engathi ithole iinformation beyichazela ukuthi kwezivutha eMaputaland babhale ngayo ingane mabebhala ngayo ingane bakhuluma yonke into abayikhulumayo ebe udicilela phansi isithunzi sengane so ingane ibe seyijumpa into conclusion ingane yafinyelela esiphethweni sokuthi ezivutha eMaputaland kungenzeka ukuthi lo mlayezo uzuthole mhlambe kumuntu onjengomyeza uyabona so ingane blame umyeza ukuthi maybe ezivutha eMaputaland zithunywe umyezi ingakho ke ingane iveza ivoice note la kuno Max khona nomyezi uma engabe ichaza ingane ukuthi why iveze le voice note ithi ingane izama ukucacisa ukuthi yonke lento isukaphi njengoba ke ngizwakala ngikhuluma mina ukuthi hayi u2000 kumela ubuyise leyo VN ke edlalwe ingane ingane ayizange idlale yonke iVN kusukela eqaleni kuze kufika la kuphendula mina khona ngithi lo 2000 kumela ubuyise ayiphelele leyo VN leyo ngoba la iqala khona lenkulumo ila khona ingane ingithinta khona mina ingane ngiyayibulisa nje ngithi mina hi Tamara kuhamba kanjani bengijwayeleke ukuyibulisa ingane ngicheke nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni ingane ithe ingakangiphenduli nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni yavela ingane yangihlohla ngodaba lukaMyeza ukuthi benomyeza banokungaboni ngasolinye ngenxa yokuthi kunemali efunwa uMyeza kanti uMyeza kunemali ayeyithathile ngango 2000 so ingena lapho ke indaba ka2000 ayiqali kulendlela iVN eqala ngayo le eputshukela ko social media kukhona la iqala khona iVN uyabona ingane evela njengomuntu mina ngayithatha njengokuthi izomreporta uMyeza kimi ifuna umbono wami njoba ingane mina ingithitha njengobhuti omdala so ngathatha ngokuthi ingane izoletha iconcern yayo kimi ifuna umbono wami ngabe sengiyibonisa ke mina ingane ukuthi no uMyeza icold drink uyayideserve uma ngenxa yomsebenzi awenzile kodwa futhi lo 2000 uma ngabe nani ithembisene ukuthi kumela ubuyise ngase ngivumelana nalokho ukuthi ya kumela ubuyise uvela kanjalo u2000 kodwa esayidini lokuthi ubani olethe le VN kwi social media mfoka Mavava cha iyona ingane elethe i social media elethe iVN kwi social media uTamara olethe le VN kwi social media mina ngiyinsizwa mfoka Sikhakhane angeke ngiyenze into enobunina angeke mina ngifike ngixoxe nawe in private ebese ngithatha ingxoxo yethu ngizoyideka la elokhuzeni ko social media izogcwala ko TikTok igcwale ko Facebook ngihlakaniphe kakhulu mina mfoka Sikhakhane ngihlakaniphe kakhulu Mavava mfowethu angeke ngiyenze lonto ubunina uma ngabe nje kunensizwa eyenza leyo nto leyo akuyona insizwa yinina leyo nto akuyona insizwa leyo yinina yeah uAwe ma igama laleyo nto akuyona insizwa uAwe ma ilabafana laba abakhala ngonina uyabona bengeke mina mfoka Sikhakhane ngiyenze lonto ingane elethele le VN kwi social media abantu njengoba bekhuluma ngapha nangapha nje bakhuluma entweni elethwe ingane and mawulalela inkulumo zabantu siveza engathi ba concern ngokuthi thina sifuna imali kuyo uyabona ukuthi ingane beyiletha leyo impression yokuthi abantu bayidabukele ukuthi hayibona ingane iqolwa woMax benomyeza
nakhona abantu bayayicabangela nje lonto kwi-VN akukho okuvelayo ukuthi mhlawumbe uMax ucela imali noma angeke ngimkhulumeleke umyeza kodwa nje akukho okuvelayo ukuthi uMax ucela imali ngisho ungayibona yonke iconversation yami noTamara akukho la ngimcela khona imali bakwethu akukho uyabona but ngiyavela la ngenza khona isibonelo ngiyavela ngenza isibonelo ukuthi hawu ukuthi ku50k usungaze ubala u2000 owawuthatha umyeza ku50k sengaze ukhalela u2000 na ekubeni umyeza usebenza loludaba lakho ngiyavela ngisho leyo nto lapha yana kuiVN and angikho wrong ngaleyo nto leyo ngoba honestly umyeza wayengekho wrong kulo 2k nje umyeza wayengekho wrong uyabona sekuwukuthi phela ngoba wayethembisile ukuthi uzowubuyisa then ingane ke yayisulindele ukuthi awubuye uyabona so mina ileyo concern engivela ngisho ngithi hawu sengaze ukhalela u2000 ube uphethe u50k na uyabona so leyo nto ngisho and alikho iphutha kuleyo nto leyo so bengithi nje mfoka Mboma angicacisele bafo lapho ukuze ube nesithombe esiphelele sayo yonke lento ukuthi mina njengoMax ngingena kanjani kuyo mina kulento ngifake umyeza ngokuthi athi mengabe bexoxa ngezimali nengane afake igama lami and then mabengaboni ngasolinye nengane ingane bese isuka izothinta mina esayidini izofuna iclarity Max ngabe unalo yini ulwazi lwalento ekhulunywa umyeza na ngathi mina cha anginalo ulwazi laleyo nto ngathi ngicela ungichazele ukuthi kanti yini into enibangayo nomyeza and then ingane yathi mayisichaza nangempela ngabe sengiyibonisa ingane ngiyenzela izibonelo ngami hayi ukuthi kunempoqo yokuthi ingane kwakumele ikhiphe imali cha angikaze ngiyifune imali angikaze ngicela imali ayikho futhi imali engiyicela kuTamara kwenzekile uma ngabe ngangine expectation ngahamba wrong kuleyo expectation